Party time sa CONPC Christmas 2025 Party. Sino ka dyan? Like and follow DMG Vlogs. Okay, Kaya. Merry Christmas. Konnichiwa. Kinsa man eh? Morning katong monted dress ko ano? Radyo? MG Seri. Salamat sa tanang sponsors. Tay pa taga Bilaran man isa dire. Aw. MJ. Yeah, mga sponsors guys oh. Hi El, Merry Christmas. Merry Christmas. Wala ba? Ako pala pa sa Manila. Yahak with Halloween. Basta nagka-party pa to rin do. Merry Christmas. Uy! Yan, picture. Ano? Ha? Ano po na ito ah? Napog ka yun. Shit! Merry Christmas, Sir Rob. Sorry, Jason, Sir Rob. Ay, hala, kagwapa ning duha. Hala, kagwapa ni. Dahil dyan, may pamasko ka. Ma'am Lilo, very red. Thank you so much. Not by Raffles Ron. House and car. House and life. Ano, follow ni siya. Hey guys. SMNI. Paki-like and share Biyahe TV. Yes. Happy page. Mora. Partner ng bayan. Okay, nice. Merry Christmas. Yeah. Huy, naka-sponsor dito. Katong bangos. Lagi to. Kabantay ka? Katong gi-share na tong video na Sir Rob. Na kabantay ka to? na dito. Alay, gamana. May iyan eh. Yeah, happy. Merry Christmas ya. Christmas. Gab, Merry Christmas. Hi, your friend. Merry Christmas. Ano yung paborito sa tanan guys ay? Ano? Wak. Uwa nga. Kaptaon. Pag-hubog na ng lechon na ron. Ano mo? Puto-puto. Walay video na ba ni? Oh, may kunit-kunit naman niya ron. Oh. Samtang wa pa magsugod guys ba kay taon sure kini. Purot gini tanan nun. Ma zero visibility gini niya ron. Init kayo kuan mo siya Korean yung chicken something sweet and spicy kani kay fish siguro ni. Oops, lumpia. Yes, food check. Pansit, pampahaba ng buhay. This one. Uy, ganador, kadaghan. Have yourself a merry Tagay guys pa. Dulce, strawberry, margarita, natural. Kan nih, umot yun ente. Umot, dili umot mangkod. Gitungog. Smile balik. Magaliwa ko mo. Bawa ang ipon ba? Ano ko? Smile, ready? 1, 2, 3. Wala na mina. Ay, video hitag mo. Chinito Wonders. Hi, good evening everyone. I'd like to introduce myself. Serious ba? Okay, so guys, welcome to the Thanksgiving party of Cebu Online News Press. Hi everyone. I'm Ali on Talab. Yeah, so welcome to our party sa akin. Before our dinner, so si Will sa mag-check ako. Okay, so may we call on Miss Ruby Lane for the prayer for. In the name of the Father, and of the Son, and of the
Spirit. Amen. Heavenly Father, we gather here tonight with hearts filled with joy and gratitude. Kainan na. Okay, dinner na tayo. Yeah. Go na. Yay! Guys, let's the feast begin. Ano siya, Dol? Baka? Ah, manok deh. Tempura, tempura. Diet nih, diet. Dayo, no ka. Yan naman. Ano nag-aaral ka nga na siya? Hindi na dun, wala na siya. Bago din siya. Ano yan ka? Pagkakita mo? Yes, picture ko ba? Ito naman talaga kayo na ganito. Ah. Kini ko sa akin sama nih. Ketopis na, eh. Ketopis na niya, pita. Ini bigas. Apa? Bili-bili? Oh. Next. Makita niya, kadang nagbukit. Tartay sa lukros. Wala si DM ka diet. Ay, sabi. Merry Christmas. Isugat mo din yung mga kamera. Rika. Sabi, talawa si Hi, good evening to each and everyone. I'm only 18 years old. All the way from? All the way from Sri Lanka. Tunod-tunod mo namin. Ang first prize kay $5,000. Sinabi mo yun, ha? Na-record. Hindi, Final answer for Miss Universe question. Sila. Chilo. Osmo International. What is the essence of being a woman? Next question, please. Kani, MJ kay Gikan US. Given the chance to change any part of your body, what would it be and why? Di saya to. Mike na lang. Mike is still out. My question is, what is your best asset and why? Iyang tiil. His ass. His hair. Ayang buhok. Because acid is short. One. MJ. MJ, How's your heart? why are you wearing red hot? Because I'm in love. you're in love with somebody else. Why? Why? Is it a he or a she? You have to sing a song entitled Cebu Online. I love Cebu. Diba? Nice show.
Very good yan. Jim. Jim Ray. Paano tiga sa si magasin ha? Ito, mabumas rapol. Okay, so serious part na tanong pa. Good evening, everyone. Good evening. So, as we gather tonight in the spirit of Christmas, I extend my warmest greetings of peace, joy, and gratitude to each one of you and to your families. And I am grateful for all the brands and organizations who partnered us this year. On behalf of the Cebu Online News Press Corps, I would like to thank our generous sponsors for tonight's gathering. Page 2. J. Ovalio, Infront Hotel Capital Side, Virginia Food Incorporated, SM Super Mall, Lilu Advertising, GT Cosmetics, Incorporated, Precious Blue Cafe, Savoy Hotel Magdalena, Seda Ayala Center Cebu, Central Block Cebu, Makan Newtown, Light Shipping Corporation Light Ferries, Allbirds Philippines, Miss Motor Corporation, Grab Philippines, Primer Group of Companies, Aventus Medical Care Inc., Children's Paradise Montessori School, Golden Prince Hotel and Suites, I Can Serve Foundation Incorporated Cebu, Katinko Oil and Ointment, Metso Hotel, Mugo, PR Works, San Miguel, Brewery Incorporated, Sape Beauty Drink, Days Nirvana, Talent Performance, Unlisted Worker, Danggit and more, Yoping Corner, RMA News, and Pradis, aka Bye. Okay. Surprise message. Pareho mo na surprise. Surprise ako yung si Impromptu. Pareha dito. So sabi man ako gimbita ko para mukao. Damay-damayan na to. Kuan, pahitaan ni. Anyway, kanang sa kita nagsugod, Grabeh? 3-4 years ago. Pandemic. During the pandemic? Before pa, sir. Before pa. Pandemic na. Pandemic? Sige. 3 years. 3 years, no? This is our 3rd year. So, good evening, everybody. I'm actually very happy to be here with you. Ikapila na ni nato nga parte, no? Katungko na ko. Anyway, from the message of Robbie, I know, deep in my heart, I know, because I know many of you, that CONPC is an organization that is, naghanap kayo siya isulti, no? So, I will not repeat those excellence and so many other things. It's the authenticity and being a genuine media group. No? Let the program begin. With a raffle! With a Minor raffle. 24! jim.trazo! Abi mga daog, napay naka-sobra. Number 8! L! Ngayon, bago na abot guys. Sponsor kaya papahatag niya siya. Dagang kayo. Aray ko, naghanap.
Thank you so much. Okay. The game is bato-bato pek. Patay! Patay, wala pa ni Mauman. Inan mo diri mabuwag din eh. Okay, so ang mapildi adto, di ba, bato-bato pek. So kisay makadaog ninyo, ikaw pildi, ihatag na imong. Okay. Ihatag, no. Paguman, Out na. now. Ikaw pildi, adto na nito kay claim the prize. Ang mga pildi na ay prize. Ay! Basta, ang mapildi, adto dito, claim your prize. Okay? Magpapildi na lang ko eh. Paminaw. Continuous niya, wani undang ha. So, pag-uman, baka nakadang na no. Yay kapil din no. So, kinsa na inyong tupan, kinsa na yung buwan, pang bato-bato pick na sad mo, so kinsa mapildi, na kay 100, baka na kay 100, na siya 50. O napildi ka, ihatag na po na mo. So, ang mga pildi tanan, claim mo sa prize. Yay! Okay? Asa pre dito? So, ang pinakalas sa bato-bato pick, ito na to pila ang inyong cash. Ay, inisan ako. Dili kaya kuha mo ni cash. Inisan ako. GC. GC. Hey, mau lang. Okay. Sige. Game. Dili, dungan mo tanan, oy. Dungan tanan. Dungan na mo, atubangay na mo. Sa inig pilde, claim sa price. Yakwa. Kung ikaw makadaog, kuha dili ang swinta. Kung ikaw makadaog, kuha na po ang iyang nakakwarta. Okay? Kinalan, ang total ni mabalik ni ha. Parang sa 50 pesos. Oy, ang likod. Ang partner na kuno mo. Sa likod. Sa partner na no? Partner na mo. Merry Christmas. Merry Christmas! Ay, money. Thank you! Ibalik po na ako. Thank you. Pero mo ang nakakita sa kanyang crush. Ay, sa akin, major sa Okay, group 5 out. Oh, no! Unggoy na white kwarta. 1, 2, 3. Lights, camera, action! White kwarta. Action! Merry Christmas. 1, 2, 3, go! Bato, pick. Basab. Bato. Wala. Bato, pick. Ako. Pero maglinya mo talaga guys. Thank you so much. Morning building.
Merry Christmas, Dol. Merry Christmas. Ready? Sayaw! 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Ilisan ka. Sayang whisper. Kaya mo na daw masaya. Sir J, love you! I love you! Palit motor! Last, last, last. Okay, the last winner for Palit yung ka motor! So much. Thank you so much. Carlo Olano. Alamig, Cebu. Okay. At ito, horizon. Okay, oil. Partner na. Oil na lang. Dili na sana. Picture. Picture. Ang tao mo. Pag-helmet mo. Ang title sa message, mic check. Mic check. Mike. Wow! Welcome to Cebu Online News Press Corps. If you're here, you're not just a journalist or a content creator. You're a digital watchdog, a storyteller with a keyboard, and the voice of the people in the age of viral tweets and 24/7 feeds.